ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Uwe Nongñiah Trok, ya ubala tip kerteng kum uba Neverson Shadab, na kasinong nong Ringko, West Giant Hills District, ulaman saujur nagi benta jongga Kjat, Nadien baka Trok kaba unya, kalayiting ko bat kawaipat katrong, kaba penyeng harut surok ba National Highway 6, ha kasinong Kat Arme Bhoi District. Kat kum gajiatu jonggi pulit, kani kajingja kalajah kapor kumba sausteng menstem, jong ka Kat Arterik unai wieng arjar arsau, Kadba uba Neverson, ubanya ikatrok kebadan U number ML11A 1436. Udang temu balet Guwahati, Hanrei ondalapoi hakasinong Kat Armer, kakali jong kalai tingko bat kawaipat katrok kebadan U number NL01 AD 5135, kabapenyeng harut surok National Highway. Tang siyo jing tep halor kani ki pulit na katanat Fire and Emergency Service kilala aban sayu ba Neverson uba sakut hapo kakali kabala julor bha na gibenta ba syakhaman hadien ka jing tresitom kabala ne hadu arkenta AA yo ba Neverson lapan kitno sya Guwahati Medical College and Hospital na gibenta banyo e ka jing sumar.